I pozdrav ljudi, u ovom videu ću da vam pročitam nešto o svom imenu, to jest imenu Aleksandar, dok slušamo i novogodišnje pesme. Sad ću da pustim, pripremio sam se već. Samo reklama da prođe. Pronađite nas i online na tom_Taylor.store. Posjetite nas i iskoristite sniženje. Sve minus 50%. Slušajte. Ime Aleksandar. Po Aleksandru Makedonskom su i mnogi veliki gradovi dobijali svoje ime, a među njima je svakako najpoznatiji Aleksandrija, grad u Egiptu, koga je osnovao sam Aleksandar Veliki, a koji je najpoznatiji po čuvenom Aleksandrijskom svećeniku i po Aleksandrijskoj biblioteci. I mnogi drugi gradovi u Evropi i Aziji su nosili ime Aleksandrija. Kako je Aleksandar Makedonski osvajao nove teritorije, tako je glavnim gradovima svojih pridodatih pokrajina davao ime Aleksandrija. Ta imena se ipak nisu zadržala. Ime Aleksandar pojavljuje se još u grčkoj mitologiji, nosi sin trojanskog kralja Prijama, istoriji poznatiji kao Paris. U istoriji najpoznatijih Aleksandar je svakako Aleksandar makedonski car, koji je ovo ime i proslavio i po kome su kasnije mnogi vladari dobijali svoje ime. Ime Aleksandar nosili su mnogi kraljevi i carevi: grčki, makedonski, ruski, škotski, srpski, jugoslovenski, bugarski i poljski. U hrišćanskoj hijerarhiji je Aleksandar bilo često ime. Kanonizovani sveci pravoslavne crkve koji nose ime Aleksandar su Aleksandar Sloven, Aleksandar Solunski, Sveti Aleksandar i Aleksandar Neveski. Takođe i osmorica katoličkih papa je nosila to ime: Papa Aleksandar I, Papa Aleksandar II, Papa Aleksandar III, Papa Aleksandar IV, Papa Aleksandar V, Papa Aleksandar VI, Papa Aleksandar VII i Papa Aleksandar VIII. Aleksandar je ime koje se javlja u obe novije srpske dinastije, i kod Obrenovića i kod Karađorđevića. Ta činjenica uticala je na to da ime Aleksandar dobije epitet kraljevskog imena, zbog čega su mnoge srpske porodice svojim sinovima dadevale ime Aleksandaru. To bi bilo sve od ovog videa. Treba da traje 5 minuta, tako da ćemo ostati još 1 minut. Tako ja pravim na 4 minuta. I slušajte muziku. Muzike nikad dosta. Kliknite like i subscribe. Like na video, a subscribe na ovaj kanal. I takođe, ukoliko se zovete Aleksandar kao ja, obavezno kliknite like. Znači, like, obavezno. Da, to je bilo sve. Ciao!